Fund. Na tunapozidi kuangazia utendakazi wa wakilishi wadi hapa katika kaunti hii ya Nyamira, tuko katika eneo la Kibirigo ambapo tunaungana na wananchi wa eneo hili watueleze, je, wakipewa fursa watawachagua hawa viongozi tena kurudi ofisini? Genyenga iluongania liaki mabondi anyango kawewi MCS ma Kenya kae all over 47 counties. Okonego benicha komiyogi another chance nikech ok gitimo gimonego gitim. Tijgi malongo ne gin tije adek to kiwuothe ground to kiyud ka gitimo. Tich mokwongo en oversight. Mar ariyo en legislation and one gi representations because okwanyal dhi kuro wate. To kidhi ng'iyo kata projects ma governor tere awards ok chopi nikech ok giti malongo giteko momigi. Koro nyaka gisani an gi pacha ka Nyasaye nyalo miyo wangi mamwa chop 2027 kikwami MCS ma ok otiyonwa telo kendo nikech gibiro tiyo marach kaka gitiyo marach this time round. An gi nyinga iluonga Shemo Jil, to ka wuoyo kuom MCS ma otiyonwa this round ok owinjo bende wadwokogi nikech gima gitimo onge. Ma komiya thuolo ni yiero to pane labda 10% emwanyadwoko, 90% nyumbani. Kwa majina mimi ni Choel Nyaundi kutoka hapa Kibirigo. Kwa hawa MCA wa Kenya mzima ni kama ni mimi mwenyewe ningesema wafukuzwe, kwa maana hakuna kazi wamefanya. Kwa hivyo wanastahili kwenda nyumbani, wengine wepe waingie. Hadi walikulia wa Kenya hawajatimiza hata moja. Sasa zingine hata maji kwa mitoni walitanganya, maparapara hakuna kitu wamefanya. Sasa ni ile tu kusema hii tutakuja kufanya lakini hawafanyi. Hiyo ni kupitia tu wapate kura tu waende kukura. Hiyo sasa hiyo ni kujitafutia. Na maoni baadhi ya wakazi wa kaunti hii Nyamira wakisema kwamba wakipewa fursa hawataweza tena kuwarejesha ofisini hawa wawakilishi wadi kwa kile ambacho wanahisi kwamba hawajatekeleza kulingana na matarajio yao. Duncan Bundi, Ramogi TV, kaunti ya Nyamira. Marakwanya koromgajwango paro mopogore kanyo sa bende ringo kwanyo kabe manage kanyo. Kaunti ma Migori bende winjo ka giloso.